kallid vaatajad ja kuulajad, täna pühitseme paastoaja teist pühapäeva ning kõnelen palve ja usu teemal. Loen Jumala sõna Luuka evangeeliumi 7. peatükist, salmidest 36–50. Aga üks variseridest palus teda enda poole sööma ja Jeesus läks variseri kotta ja istus lauda. Ja vaata, linnas oli keegi patune naine ja kui see sai teada, et Jeesus istub variseri majas lauas, tõi ta alabasteri riista mürriõliga ja astus tema tahada jalgade juurde, hakkas nuttes tema jalgu kastma pisaratega ja kuivatas neid oma juustega ja suudles ta jalgu ja võidis neid mürriõliga. Aga kui variser, kes oli ta külla kutsunud, seda nägi, mõtles ta endamisi, kui tema oleks prohvet, küll ta siis ära tunneks, kes ja missugune on see naine, kes teda puudutab, et ta on patune. Jeesus aga ütles talle: Siimon, mul on sulle midagi ütelda. Tema lausus: räägi, õpetaja. Ühel rahalaenajal oli 2 võlglast. Üks oli võlgu 500 teenorit, teine 50. Aga kuna nendel ei olnud maksta, siis ta kustutas nende mõlema võla. Kumb neist nüüd teda rohkem armastab? Siimon vastas: ma arvan, et see, kellele ta rohkem kinkis. Jeesus ütles talle: sa otsustasid õigesti. Ja pöördudes naise poole lausus ta Siimonale: kas sa näed seda naist? Ma tulin sinu majja, sa ei andnud minu jalgade jaoks vett. Tema on aga pisaratega mu jalgu kastnud ja oma juustega kuivatanud. Sina ei andnud mulle tervituseks suud, aga tema ei ole sest ajast peale, kui ta sisse tuli, lakanud minu jalgu suudlemast. Sina ei võidnud mu pead õliga, tema aga on võidnud mu jalgu mürriõliga. Seepärast ma ütlen sulle, on temale palju patte andeks antud, sest ta on palju armastanud. Aga kellele antakse andeks pisut, see armastab pisut. Aga naisele ta ütles: sinu patud on sulle andeks antud. Siis need, kes istusid Jeesusega ühes lauas, hakkasid iseeneses mõtlema, kes on tema, kes ka patte andeks annab. Aga tema ütles naisele: sinu usk on sind päästnud, mine rahuga. See on Jumala sõna. Kallis kuulaja-vaataja. Kõigepealt üks lugu. Gümnaasiumi 2. astme õpilane soovib pärast õhtusööki vanematega rääkida. Köögilaua juurde istunud hingab noor neiu sügavalt sisse ja teatab vanematele, et ta on rase. Vanemate reaktsioon on ootuspärane. Isa ähvardab tappa tütre poissõbra, kui ta on tema koos teatud anatoomilise kehaosaga oksa tõmmanud. Ema alustab loengut lapsevanemaks olemise kohustustest ja sellest, kui keeruline on lapse eest hoolitsemine just koolis käies. Keset nende raevu tõstab neiu vaikuse saamiseks käe üles ja ütleb: ma pole tegelikult rase. Tahtsin lihtsalt, et saaksite asjad tähtsuse järgi perspektiivi panna, kui ütleksin teile, et sain inglise keeles näiteks hindeks C. Meeleparandus või uue eluperspektiivi saamine on meie usutee jaoks oluline. Seda näeme taas selles andestuse ja päästmise loos. Meie vaatenurk kas piirab või suurendab meie enda päästekogemust. Kõigepealt Siimon. Selles loos on 2 peategelast. Siimon, kes on variser, ja naine, kes on patune.
Siimon oli hea mees. Variserina oli ta sarnaselt Jeesusega mures selle pärast, millised on inimese eluajal suhted oma Jumalaga. Kui Siimon elaks täna, oleks ta aktiivne kiriku liige või toimekas isik sünagoogis. Luuka evangeeliumi autor kasutab kirjanduslikku võtet nimega sisemine monoloog. Muistses kirjanduses nimelt kasutati seda ka, kuigi harva. Seistes silmitsi eesootava konfrontatsiooniga, ootab Siimon selgust, kas Jeesus on siis see õige prohvet ja kas tema hinnang naise suhtes peab paika. Tsiteerin, aga kui variser, kes oli ta külla kutsunud, seda nägi, mõtles ta endamisi. Kui tema oleks prohvet, küll ta siis ära tunneks, kes ja missugune on see naine, kes teda puudutab, et ta on patune. Salm 39. Siimon ei tahtnud rääkida sellest, mis tema peas parasjagu ringi käis. Jeesus siiski sundis teda astuma dialoogi. Tähendamissõna, mille Jeesus nüüd kõneleb, korrigeerib Siimona mõtteid tunduvalt. Tsiteerin. Aga kuna neil ei olnud maksta, siis ta kustutas nende mõlema võla. Kumb neist nüüd teda rohkem armastab? Siimon vastas, ma arvan, et see, kellele ta rohkem kinkis. Jeesus ütles talle, sa otsustasid õigesti. Salmid 42 ja 43. Ja naine. Naine tunnistatakse patuseks. See aga ei olnud tema enda valik. See oli patriarhaalse ühiskonna tulemus. Tolle aja seadused takistasid naisi omamast vara või töötamast väljaspool kodu. Ainus viis lesel või üksikul naisel ellu jääda oli kerjamine või prostitutsioon. Ilmselt kunagi varem oli too naine Jeesusega kusagil kokku puutunud, võib-olla kuulas kusagil, kui Jeesus parasjagu õpetas rahvast. Naine võis olla isegi pealt näinud, kuidas Jeesus haigeid tervendas või ajas kurja vaime välja. Jeesusega kohtumisel tunnetab naine Jeesuse armastust enda ja teiste tema suguste suhtes. Naine võtab nüüd riski ja siseneb kohta, kus naised tegelikult ei tohtinuks viibida. Ta käitus skandaalselt, sest puudutas avalikult meest. Aga see pole veel kõik. Naine nii-öelda vannitab pisaratega Jeesuse jalgu, pühib neid juustega ja määrib ta jalgu salviga. Tsiteerin, ja astus tema tahade jalgade juurde, hakkas nuttes tema jalgu kastma pisaratega ja kuivatas neid oma juustega ja suudles tema jalgu ja võidis neid mürriõliga. Salm 38. Jeesus ei noominud naist. Selle asemel tervitas Jeesus tema tähelepanu, oli ta vastu lahke ja võttis ta vastu. Naine vastas Jeesuse armastusele. Armastuse vastuvõtmine ja armastuse jagamine võimaldas naisel elada päästekindluses. Tema jaoks tähendas päästmine kogeda Jumala armastust ja aktsepteerimist ning jagada seda armastust ka lähikondsetega. Tänapäev. Meid kutsutakse üles elama nagu patune naine ja mitte sel viisil, nagu tegi seda ennast õigustav Siimon. Selleks ei pea me kuulutama ei enda ega teiste üle liiga karmi hinnangut. Selle asemel seisame aukartuses Jumala vankumatu armastuse, üliküllusliku armu ja tingimusteta andestuse ees. Jumala armastuses, armus ja andestuses elamine võimaldab meil kogeda päästet täna ja nüüd. Imetledes Jumala kohalolu üle meie elus, saame ühtlasi inspiratsiooni,
kuidas jagada Jumala armastust teistega, kutsuda teisi üles, et ka nende päästmise võti on Jeesuses Kristuses ja nad seda võiksid näha selge tundmise ja silmaga. Aamen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dear viewers and listeners, today we celebrate the second Sunday of Lent, and my sermon today is about prayer and faith. I read God's word in the Gospel of Luke, chapter 7, verses 36 through 50. When one of the Pharisees invited Jesus to have dinner with him, he went to the Pharisee's house and reclined at the table. A woman in that town who lived a sinful life learned that Jesus was eating at the Pharisee's house. So she came there with an alabaster jar of perfume. As she stood behind him at his feet weeping, she began to wet his feet with her tears. Then she wiped them with her hair, kissed them, and poured perfume on them. When the Pharisee who had invited him saw this, he said to himself, "If this man were a prophet, he would know who is touching him and what kind of woman she is, that she is a sinner." Jesus answered him, "Simon, I have something to tell you." "Tell me, teacher," he said. Two people owed money to a certain moneylender. One owed him 500 denarii and the other 50. Neither of them had the money to pay him back, so he forgave the debts of both. Now, which of them will love him more? Simon replied, "I suppose the one who had the bigger debt forgiven." "You have judged correctly," Jesus said. Then he turned toward the woman and said to Simon, "Do you see this woman? I came into your house. You did not give me any water for my feet, but she wet my feet with her tears and wiped them with her hair. You did not give me a kiss, but this woman has not stopped kissing my feet from the time I entered. You did not put oil on my head, but she has poured perfume on my feet. Therefore I tell you, her many sins have been forgiven, as her great love has shown. But whoever has been forgiven little loves little." Then Jesus said to her, "Your sins are forgiven." The other guests began to say among themselves, "Who is this who even forgives sins?" Jesus said to the woman, "Your faith has saved you. Go in peace." This is a word of our Lord. Dear friends, first a little story. A high school student wants to talk to his parents after dinner.
Sitting around the kitchen table, the young girl takes a deep breath and informs her parents that she is pregnant. The reaction of the parents is as expected. The father threatens to kill his daughter's boyfriend after stringing him up by certain parts of his anatomy. The mother begins on a lecture on parenthood's responsibilities and how difficult it is to go to school while caring for a child. Amid their rage, the girl raises her hand for silence. "I am not really pregnant," she says. "I just wanted you to be able to put things in perspective. If I told you I got a grade of C in English, for example." So repentance or gaining a new perspective on life is essential to our faith. We see this again in this story of forgiveness and salvation. Our view either limits or enhances our salvation experience. First, about Simon. This story has two main characters. First, Simon, who is a Pharisee, and second, a woman who is a sinner. Simon was a good man. As a Pharisee, he, like Jesus, was concerned with how a person lives out his life in a relationship with God. If Simon were alive today, he would be active in his church or synagogue. The author of Luke uses a little used literary device called internal monologue. It was rarely used in ancient literature. The conflict that Simon faces is to determine if Jesus is a prophet and if his judgment of the woman is correct. When the Pharisee who had invited him saw this, he said to himself, "If this man were a prophet, he would know who is touching him and what kind of woman she is, that she is a sinner." Verse 39. Simon did not want to talk about what was going through his mind. Jesus, though, forced him into a dialogue. The parable that Jesus tells corrects Simon and invites him to live in salvation. Quoting, "Neither of them had the money to pay him back, so he forgave the debts of both. Now, which of them will love him more?" Simon replied, "I suppose the one who had the bigger debts forgiven." "You have judged correctly," Jesus said. Verse 42 and 43. And the woman. A woman is declared a sinner, but it was not her own choice. It was the result of a patriarchal society. Laws at that time prevented women from owning property or working outside the home. The only way for a widow or single woman to survive was by begging or prostitution. Probably sometime previously that woman had been in contact with Jesus. Maybe she listened to his teaching somewhere. The woman may have even witnessed Jesus heal the sick or cast out an evil spirit. When she meets Jesus, she feels Jesus' love for herself and others like her. The woman takes a risk and enters a place where women were not permitted to be. She acts shamefully by touching a man in public. She doesn't stop there, though. The woman bathes Jesus' feet with her tears, wipes them with her hair, and anoints his feet
with ointment. Quoting, "As she stood behind him at his feet weeping, she began to wet his feet with her tears. Then she wiped them with her hair, kissed them, and poured perfume on them." Verse 38. Jesus did not rebuke the woman. Instead, Jesus welcomed her attention, loved her, and accepted her. The woman responded to Jesus' love. The act of receiving love and giving love enabled the woman to live in salvation. For her, salvation meant experiencing God's love and acceptance and sharing that love with others. And the last, about today's situation. We are called to live like the sinful woman, not in the way of self-justified Simon. To do this, we do not have to preach too harsh an assessment of ourselves or others. Instead, we stand in awe of God's unwavering love, abundant grace, and unconditional forgiveness. Living in God's love, grace, and forgiveness allows us to experience salvation today and now. As we admire God's presence in our lives, we can also be inspired to share God's love with others, to invite others to experience that the key to their salvation is in Jesus Christ. Amen.